Vlogovi, skečevi, svega tu ima. Bake, bake, bake. Dođi na vrati kad bake snima. Bake, bake, bake. Hoću da čujem glas svih bake. Bake, nebitno ko si, dobro došao si, brate. Veliki pozdrav, dobrodošla moj novi video. U današnjem videu radimo pokušaj pogoditi tekst pjesme. Sa mnom je tu Omer Nadaravić Omčo. Ajmo ponovo. Ukoliko nisi subscribe-a na Omči na moj kanal, obvezno razvalite subscribe button, postanete dio Bake Omčo sklada. Yes, vala, tako je. Pravila ove igre jesu da ja njemu puštam neke pjesme i on će pokušati da pogodi. A trebam li ja, brate, igrati uz te pjesme? Pa brate, ako ćeš lijepo da čuješ muziku, ti slobodno. Možeš pustiti ono habibi, habibi. Jel ja trebam u ovo gledat? Ovo. Danas je sad trenutno prva u trending, Džala i Buba i Cobi. Nikad čuo, brate moj, ali znam pjesmu. Ali slušaj, ajde. Hajde. Ja mislim da je ovo ona... Znam pjesmu. Čekaj samo. Možda ćemo da refrena, ti pa da li znaš refrena. Hej, otkad sam se... Jel to? Ajde, dalje. Ovo je Cinana Sakić. Hajde, sam ti. Pa znam, evo ovako. Hej, otkad sam se rodio. Što smiješ? Pa to je tekst pjesme. Se ja tebi jednu pustim. Da vidimo što ti pogodi. Ajde, da čujemo. Ako pogodiš ko je ovo, svaka čast. Ovo ako pogodiš ko je svaka čast. Ja u životu nisam čuo. Pa znao sam da nešto Nije. Ovo moj otac pjeva. A Bake? Ovo mali Bake pjeva moj otac. Pa da. Ja sam od oca stariji 8 godina. Ma i više. Pa da. Može jedno pitanje. Reci. Jedna slika se. Ajde. Ja mislim da je to himna od sad od svjetskog prvenstva u fudbalu. Joj, brate, ne bi rekao, ajde. Ovo mi je poznato. Ovo je ona, ovo je sestra od Baracka Obame, ona, mala ona, Rusija Rush, to je ona. Ali koja je pjesma? Ako nas gleda, veliki pozdrav za nju. Aj kreni pjeva, znam što je. Hoću skupa vozila, kišu para, baci kišu para, baci kišu para, i baci kišu para, i baci kišu para, i jes, pogodio sam ovo. Ovo je hit. Ja mislim da ovo pjeva Ljuba Aličić. Joj, nije ona, čekaj, sam da čujem. Joj, posjeća me na moju familiju, ja mislim, mogu li pogađati? Ja mislim da sam ja najdeblji njegov unuk, Omčo Prase. Bleja u kiseljaku, bleja u kiseljaku, bleja u kiseljaku, bleja u kiseljaku. Oj, kako me ovo pogodi, razvali. Znam to. To znam. Majka za Hašima, kod Hašima, ništa mi ne štima. To je bilo to sljedećeg videa. Ukoliko vam se svidio, nabacite like, subscribe-ujte na mene i na Omču. Ako vam se svidio video, udarite macolom od 80 kila. I koliko ćemo lajkova, Omču? Pa šta ja znam, jel nam dosta, brate, 20.000?